Hello friends, nk'ibisanzwe uyu munsi ngiye noneho kubereka akantu k'ubwenge. Ese waba wari uzi uburyo ushobora kureba nimero zibaruye kuri Gmail yawe cyangwa se nimero wasevinze kuri email yawe? Kuri iki kiganiro mpaka kirangiye kugira ngo wige uburyo wareba nimero ufite kuri email washaka ukazigabanya. Nk'ibisanzwe ndi Mr. P, ndakwibutsa gukora subscribe kuri uyu muyoboro wa Packed TV kugira ngo ntihakagire ikiganiro cyacu kigucika. Twatangiye. Urajya kuri Chrome, dore ngiyi Chrome. Numara kujya kuri Chrome urahita uyikirikaho, ubundi utegereze ibanze yiyakisesinge. Urategereza, biraterwa na connection ufite. Ego nk'uko ubibona, urabona ko yaje. Weho urahita uza ahanditse search or type web address, nyine ushake aho kwandikira. Ni ukuvuga ngo ni ugusacinga. Urakora aho ngaho nk'uko usanzwe usacinga direct. urahita wandikamo Google contact, usacinge ubundi uyinjiremo. Numara kwinjira muri Google contact, urabona ko njyewe mfitemo nimero 50 ariko ubu zirakiyakisesinga, zirakomeza zigende ziza. Hano urahita ukora kuri stay on web kugira ngo utajya muri application kuko ntago byapfa gukunda. Urabona ko nimero zitangiye kuba nyinshi. Hari handitse 50 buriya mu kanya haraba hahindutse. Turategereza. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa Packed TV, ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ntihakagire ibiganiro bigucika. Urabona biracyari 50. Dore ngiyi kanyikwereke neza. Dore ngiyi 50. Urabona ko bitangiye kwiyongera, bimaze kuba 1050. 250 nimero. Weho uzajya utegereza kugira ngo zibanze ziyakisesinge nimero zose wasevinze kuri Google yawe cyangwa se kuri email yawe, zibanze zize. Ngewe urabona ko zibaye 350. Ni ibintu byoroshye cyane, ntago birajya kugusaba ngo ubundi buhanga. Wapi, ni ukujya muri Google Chrome ugasacinga contact .google.com ugahita winjiramo. Urabona ko bimaze kuba 4074. Rwose ni ibintu byoroshye, ntago bitinda. Weho urahita ubikora n'ako kanya. Ndakeka rero nimba hari ikibazo ufite uraza kunyandikira, ubundi ciao.